singabantwana singabantwana abancane abahlala ethempelini. Ningesabi mhlambi lomncane ngoba uyihlo uthokotela kona kuthi aninike umbuso. Singabantwana abancane abahlala ethempelini. Singabantwana abancane abahlala ethempelini. Ningesabi mhlambi lomncane ngobe uyihlo uthokotela kona kuthi aninike umbuso. Uyadinzala tell the devil ukuthi Satan asuyabulila Satan asuyadibona yini kuthi usizi lwakho luyaqhubeka uhlupheka kwakho tinginamba takho titengema uthi singabantwana abahlala ethempelini. Singabantwana abancane abahlala ethempelini. Uthanda lusizi mine ngoba losima kathilo nangiyamkhonda. Resist kusho ukuthi uma bathi le if you resist the devil and he will flee away. Kusho ukuthi speak back umtshele ungavumi ukuthi akulilele. Amen. Ngavumi kulilelwa nguSathane. Ungendi njani? Ngavumi kulilelwa nguSathane. Uthandalisiza uthide yeyinine ningesabi ngalamanye amagama ningahlupheki ungabi slothi buta uthi Nkosi yami ngabe kuyoze kube thani yeyisathane. I serve a God wema turnarounds. Amen. I serve a God wani na wema turnarounds. Ngiyithi mne wema suddenlies. That is what he says. Ngimtshele ukuthi wema suddenlies lo God lemseva weSathane. Uthi ningesabi ngoba babe uthi babe lo ujabulela he finds joy. Uyabona he finds joy ekuthina sinike ini the kingdom. Umbuso. Niyawatha umbuso yazalwana. Niyababona labantu abenkosi. Wabakhonza bahamba ngathi usingena babona ilayititana December ba. Uma bahamba ne-entourage bahlala bajabulile. Bathi nifuna phabo majaha ubabone ne-entourage yabo nabo bavunile na-entourage ivunile ubakhanza bendanje basembusweni. Basikuphi? Basembusweni. Abana stress. Abahlanje ngazo sibashayiwe. No. Ubakhanza ngazo sibashayiwe laba abantu laba. Yini imfihlo basembusweni? Umbuso. Uthi ke
asivotela kona lokho kuthi asinika umbuso. We are in the kingdom nanathi. Wamukela Jesu bese usokule kingdom. Praise God. You must rejoice. Ushinto njalo athi rejoice, and I say it again, rejoice always. Hlala ujabulile mama. Hlala kanjani? Ngijabulile. Jabulile. Hlala ujabulile. Hallelujah. Praise God. Ningesabi. Don't fear. Huh? Not panic. Huh? Not panic. Hallelujah. Amen. Usathembelile. Uyabona nje uvuka ekuseni ngakuyi. Ngakuyi. Liyana nekuni. Akwesabi mase ungahlushelele. Huh? Wakhanyisa ngelicini. Amen. Amen. Wakhanyisa ngani? Wakhanyisa ngelicini. Uma utala. Uyabona ngiyanisalutha manje. Nina ngiyanisalutha mbamba. Amen. Ngiyanisalutha. Kunibona kwami nje lapha angikuthathi for granted. Ithi simakathi uyababonile abantwana bakho. Uyababona. Ngiyachance ukuthi sithatha selapha ubona into usithi uyabona ukuthi uta uyashaptela. Yeah. Anihambi nje ngazuthi nina kunjani. No. Ngiyabuka phela mina. Yeah. Ubona stay in the kingdom. So phuma lapha. Phuma lapha wena njani? Wathi uthi lona anginesabi. Uthi Jesu emveni ndawuhlupheka kodwa be of good cheer. Uyabona uyamangalisa Jesu. This is a paradox. Oh Lord, how can I be ngibe of good cheer kube uthi ngalapha ngidawuhlupheka? Uyachaza ke Jesu uthi ngoba nginqobile. Konke lo lokuvela la emehlweni akho kwangathi ukuthi ngihamba ukunqobile wakunqoba over 2000 years ago. Hallelujah. Praise God. Wakunqoba. Sesihlanganisi imillennium esithathu akunqoba. Akunqoba. Ungilonqotshele wena. You are in the kingdom. You are in the kingdom. You are in the kingdom. Hallelujah. Jesus. Yes. Pasala lesenza ke. Yekuthi kumele sende njani. Sidibuke. Sibenaso isikhathi. Ubavamisa mzalwane ukuthi masoyolala bese uyadika wathi kodwa namhla ngendeni Nkosi. Uyabona mzalwane mawuhlele embi kwe-TV laze layo shona ilanga. Yathi izulu uliphocile. Uyabona mzalwane mawuhlele lapha laze layo shona ilanga. Yathi izulu uliphocile. Ngoba izulu libheke ukuthi kube khona lesikwendayo. Kube khona lo njani? Lesikwendayo. Lotakhomba sinamhla Nkosi ngende nawo. Namhla Nkosi ngende? Ngisho lokuphathekako mina. Ngisangakhuluma ngesona. Nalesisona nje losuda ukuhlala nje lapha enhlekweni. Sengibuyile emthandazweni sengiyona njani? Sengidolala. Ngama nithatha amabhodo mami wafaka isitilo olukabusha. Yeah. Cente lapha ebaleni. Cente baleni. Nami lapha kambe useyikhipha umcuba. Amen. 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 There must be something going down. Oh
Jesus. Ungalikorobha likhishela kini. Ngoba liyana nekukhoneke ebaleni. Klini. Kube khona lokwentako. Kube khona lo. Uthi Nkosi, namhla ngikhulume njani? Nkosi mangabe ngikhulume kabi nabani ngicela ungixolisele. Amen. Namhla ngikhulume kanjani ngabani? Uyathi ungajwayela kwena kanjalo lesono sihamba sigcine siyancipha. Every night uma nje semiliyolala besiyathi ngitsasisha Nkosi namhlanje. Ngicoce ini lapha? Kukujabulisile yena Nkosi. Amen. Kukujabulisile yini wena? Nkosi. Tibude emzalwane. Kukujabulisile yena Nkosi. Amen. Amen. Colossians 3 verse 1. Khumbulani bazalwane sisesenza beni ye-self introspection. Ngiyo nje. Lo nyawo lwami uhambe waya kuphi? Bohambela ini? Kusite bani? The next person. The next person. Kusite bani? Amen. Amen. Kusite bani? Uyabona kuvama ukuthi kusite bani? Hayi ungavamisile ukuthi kungisite ngani? Kubenefit bani? Bani kumbenefit njani? Amen. Ngoba siyini na sithi khonti. Singema 7s. Sithi 70. Sithi gcina. Sithi gcina. Siyakhumbula livesi. Lingmakho. Yibona salifunza kwaze kwaphela inyanga yo. Lofuna bamkhulu kini kodwa niyathi mosemakhosi kuthanda njani. Kodwa kini akunjalo. Kodwa kini akunjalo. Lofuna bamkhulu kini akabe yini sisebenzisa bonke. Lofuna kuba weuqala kini akabe yini sigcile. Ngiko ngisibovama kuthi ukuthi namhla khona endenkwendela umuntu lokumnakho nje lokumbenefit. Amen. Amen. Noma nje nje. Ulungisela ngilomnyeni ngacocela ngisecretary wami uthi makehla mina ngiyasebenza kule ministry ngisebenza nalomunye uba ingqala abantu bayathengisa la emahofisini kahulumende uyawuthatha kuthi kude bekamenca athatha thaphude ikham ekupheleni kwenyanga uyawungena kuphi athenge abantu abakhe libhakede lenyanga basi sebalana emkhunjana base batomhambela uyanyamalala uyabhaca wenda ini bambudela bayiwena lethi kwenete utate asasebanyekele bona mina imali yami nebantu abami wasithathela nesibonto semuntu bahambele abantu basibasini bathi kude bekungenca ngathi mewe khona umuntu ongena njani emhlabeni seyiwe sasibona thika thina asayengena umhlolele manje ngiholile yami nabantu abami limile libhakede lapha nje licole inyama sendle Amen. Sifundze verse lethu bazalwane but bengacathanza ukuthi uyambona yini loLuka 3 bazalwane simcele lapha verse 22-23
Asifunze la before sila Colossians. Okay, sister lapha kuLuka 12 ngoba sister uyela Colossians. Ufunze lo verse 23. On awucala lapha 22 dovakala. Kwathi kube kuphela isikhathi Luke 12. Jesu wase utshela abafundi bakhe uthi, Yes. ngakho-ke ngitshela ukuthi ningakhathateki ngempilo yenu, nekuthi nitawudlani, nangekuthi nitawumbathani empilweni yenu. Ngoba impilo ibaluleke kakhulu kunekudla, nemtimba ubaluleke kakhulu kunetimpahla. Impilo ibaluleke kakhulu kunani? Nemtimba ubaluleke kakhulu kunani? Netimpahla. Soul and body. Kubalulekile. Kubalulekile kakhulu. Soul and body. Awufunze 1 Corinthians 6:19. Stop. So sikhuluma indaba yemtimba. Kusemtimba wakho concerned ngayo wena. Kuthi uphethe njani? Kuthi ufidani? Kuthi ugcobsana? Uyadinga ethuka mfundisi. Kwekuthi yonke into lesiyigcobsana iya kuma blood streams. Ingene engatini la emithanjeni. Uthi ke lona lekafundzisako ubovamisa ugcobisa na into nayiledliwako. Ngonje bas encourage sibogcabise ama oils. Ayadliwa phela ama oil. I-perfume ke wena vele bathi ngingacali nje. Uyabona nje amafutha lokuperfumed bovamisa ukuavoid. Esilimata esikhulu. Amen. Bathi asicombine lama oils. Bo rosemary. Bo lavender. Bo yebona le nto le. Bo olive oil. Castor oil. Tonke letinto ngamafutha coconut oil. Ngobise ngoba kuyadliwa. Uthi lona sinabo cancer nje, uthi kungena la engathini. Vele sikhomba siyamona bazalwane. La ingaba njengomakhata kube sewugeza ngede wesulu. Ubona sitawuphela wamini imithi lamandla angangena esikhundleni sakho. Sasimunyile. Bathi gijima kwayengathini. Amen. Funza le verse English. Ngitsethele kubani? 1 Corinthians 6:19. Ngicela. Akathekile ukuthi umphimba wenu ulithembele kamoya lengcwele lohlala kini. God is so much concerned about the body. Umtimba wenu ulithembele laNkulunkulu lohlala kuphi? Sisithe ngalo Genesis bazalwane iGenesis 2 kapha. Lapha kwakhiwa khona umuntu asawulifunza. Verse 1 mfundisi. Nephela football bazalwane. Ne-theology. I-theologian here. I'm a theologian. Yes. I'm not a biblist. Fundisi, Mr. Uni degree. Diploma course. Ufunzile Steve. Yes. 319. 19. Course.
3 asume ngaleli 2 ngifuna na Genesis 2 ke nami ngifuna lo 2 mfundisi lapha kwakhiwa khona umuntu 7:27. afundzeke maso 27 sisitshelile umfundisi uNkulunkulu simakade kwase ubumba umuntu ngeluthuli lomhlabathi waphefumulela yabazalwane ngale Genesis chapter kuthiwa wakhuluma let there be light kwaba nelight let there be this and this kwafi kodwa when it comes to a person uNkulunkulu wenda njani wahlala phansi kwangase ngiyambona buka wakhwica uNkulunkulu wenzisa impahla yakhe wasesosebenzisa tandla uyabona lo mtimba wakho wathimba nzulu uNkulunkulu the creator God Almighty mhlawumbe ngingako umbhalo wesihlabelezi uthi I am wonderfully made ngicraftiwe mina when you are crafted ngebuciko wakhiwe ngebuciko wakhiwa yini nasandla sababi ngako lo mtimba unjani wakhiwe sandla sababe lo mtimba wakho umchonga ungawuphathi dlephu ngalamanye amagama ungendi tingo lateko ukuthi lo mtimba tiyawuhamisha tiyawona tiyawubulala amen kufuna uqikelele lo mtimba ufuna une njani negcoka kwakho ungajikijeli nje ngathi ngakiwe noma ngathi isihlahla sakhe esimisi wonke emakhala zaphelele lawo ucrafted lo mtimba wakhiwa ngebuciko uthi ke lo mbhali wabaseKolosi wabaseKolose 1 Corinthians chapter 6 verse nakho njani verse 19 anathi yini ukuthi imitimba yenu yini la moya loyi asi Jesu ngikhathateke kuthi sengiyahamba ndaniphumelela lofana nami lo tawuhlala moya lo ingcwele utabanga imicobo utanifundzisa konke anikhumbude konke lenganitshela konke uhlala la ngekhathi moya lo ingcwele ngiyemangaliso kulamagama la Revelation mfundisi so esikhathi 21:3 no Revelation 3 kanti Revelation 3 asenimbuka nalo 21 silambuka but asisifunzeni nalo 3 ifuna ukuthi uzalwane utinake athi bheka kimi ngasemnyango ngangconcotha uma umuntu evala ivilana Revelation 20 yes dalela la ngimi emnyango ngiyangconcotha nangabo umuntu evala ivilana avule umnyango wakhe mina ngiyawungena kuye ngidle naye naye adle naye unconcotha la kulomthini ngilomnyango wenhlitiyo lele kanconcotha kuwo ufuna kungena ahlale kuphi na ahlale kulomtimba lona leka ubumba ngetandla takhe ecabanga njena siwamani watelwa ngima kwakho nababo wakho
unemfihlo la kuwe nakini sabunjwa thina sabunjwa anati imitimba yenu kuthi ini naNkulunkulu. Revelation 21 ufunza verse 3 na 4. Ngizama ukuthi Jesu anati ukuthi umtimba umqoka kunekwembathi. Umtimba wanenjani? Umqoka. Ngoba naye uthagethe wona. Khona nokulamtimbeni ekakuthagethile futhi. Specifically inhlitiyo. Ngoba ngahloba lelinye isikhathi uthi Jesu umtimba ukuhlobile. Wawageza tinyawo tebafuthi. Wathi Petro, ungangigeza inkosi. Ngide kwalunga anamblame Petro man. Wabona si Jesu inkosi nguyele kumele ageze kani Jesu wenda a sacrament. Mystery. Wenda in? Wenda mystery. Wasiyamchazela Jesu wathi the reason singigeze kunokuthi ngifuna sibe nebudlelwane thina. Wathi Petro, mina ngifuna kuba nebudlelwane kakhulu kunawe ngawo ngigeze wonke lo mtimba. Wathi Jesu hayi. Sengigeze nje lotholo oluncane. Ku enough. Sogezeke wonke lo mtimba. Kuhle kwemfati wemopho man. Wathi nje mangamane nje ngithinze lo mpetro, angidingi ngithinza yena siwonke. Ngiyawuphila mina siwonke. Amen. Amen. Yeah. Yeah, just a touch. Just a yabo. Inach. Wasilomfati mana nje energy yempetho wengubo yakhe. Amen. Amen. Wonke umthi. Okay, funza lo Revelation. Ngeva livili liphuma esihlalweni sebukhosi limemeta kakhulu lithi nalo likhala uNkulunkulu likubamba. uNkulunkulu utawuhlala emkhathini wabo bona babe bantu bakhe. uNkulunkulu uqobo bakhe. uNkulunkulu uqobo lakhe. Uyawuhlala nabo abe nguNkulunkulu wabo. Uyawesula tonke etinyembete. Nalo litabernacle langu, a tabernacle was a special building dedicated to God. Like Old Testament. Kodwa uthi lo mbhali selikubantu. uNkulunkulu akasahlali kuma structures lawo la physical titini lesisakhile. So une indzawo kuphina umuntu la emthimbeni walomuntu. La kulo muntu uthi Jesu ubalulekile lo mthimba. Ubalulekile lo mthimba. Amen. How njengoba inkosi sifundzela lapha ku Genesis 3:19 uthi uyawubuyela ekuthulini njengaloku uthuli ke emhlabathini njengaloku wathathwa emhlabathini kepha kusho ukuthi awukabaluleke yini na ngoba wakhiwa dadla wangasisho njalo uNkulunkulu usho njalo Jesu nakuloluka wakhiwa dadla tabake ubalulekile unjani ngiko lapha kunakhonja na 29 athi babe uyati ukuthi tonke letinto letiniyathitsini khona le kumele ningakhathateki ngako asesifundze khona le kumele singakhathateki ngako 29
29:30 ifunza fast. 12 Luke 12. Ningabovala bazalwane bobeka imini. Funza masotholile bazalwane isikhathi sami siyangishaya. Ngabo ningakhathaleli ukufunana ningahle nikudle nikunathe netingqondo zenu ningakhathaleli ngoba tonke tive nemhlaba ifuna letini neyizwe uyathi ukuthi niyadidzinga letini Uyathi sisiyadidzinga letini. Uyathi babe kuthi umtimba udzinga ini. Sadidzinga. Senanjani? Neyihlo uyathi usiletinto letini yadidzinga. Kepha uthi Jesu ukhona lekumele sikufunisise kuze kusikhathathe. Yingakho sithi isikhathi salente sikhathi sekukhathateka. Ngani na hayi ke ngetinto letiphathekako kepha nangu leseka kusho verse 30 ku31. Shana ufunze kulo Luka 12. Esikhundleni saloko funani umbuso wakhe khona-ke tonke letinto titawubalele. funani umbuso wakhe. Kusho ukuthi-ke njengalo sifunzile lapha Genesis 2 sifunze verse bangoje. Verse 7. Kuthi wathi ngikumbumba lo muntu babe wasomphefumulela uyenda njani? Waphefumulela umoya wakhe. Khathateka ngani na ngalo moya wababe wokuphila lebabe sesokunda njani. Uthi uyabona uma ungakhathateka kuthi isiphetho sa dihlabelelo 39 verse 4 sisifunza asuphinze umfundo. Khathateka ngani na khathateka ngesiphetho sakho ngesigcino sakho ngemoya wababe uthi uyawuphelela kuphilo nalo lakuwe ngoba wona uyawufuna. Lo mtimba utawubuyela emhlabathini ngoba vele wathathwa emhlabathini. Kepha indzaba lenkulu, what about the spirit? What about your soul? What about my soul? Fonza Simakadze ngatise sigcino sami. simakadze ngatise sigcino sami. Ungatise Ngiyawuphethela kuphi mina? Mina uyabona umuntu bathi it's a soul. Umuntu is a spirit. Ngikusebenzisa interchangeably but ngiyathi sibabethele bafundisha itheology angamagama lahlukene la. Amen. But ngivumele just for now ngikusebenzise kahle kungazothi into yini. Amen. Phefumulo wami oshona phi na? Yeah. Muhla sekuthiwa sabele. Sifunze ngebantu ababili ngaDivius na Lazarus. Lelo munye isivile kuthiwa yakuphe ekhaleni. Kwelusizi lolukhulu Divius. Lelo munye wayesifube sa Abraham. Sababe Abraham. Yeah. Mina ngiyawubakiphi inzalo. Ngoba Jesu uthi lapha kumakho uma sandla sakho sikonisa kungcono usijube kunekuthi uyongena kuphina esiho ekulahleni umlilo wakhona ungacishi netimphetho takhona tingafi ube unetandla timbili. Uma liso lakho likonisa kungcono uliqupulute ulilahle kunekuthi uthole uyongena ekulahleni kapha. Na Jesu himself wakhuluma ngayo lenzaba yesibongo. Wenda njani bazalwane? Wakhuluma ngayo lenzaba yesibongo. Uthi-ke baseKolose 3 so ishaya ngqo njengaloku Jesu athi ningakhathateki ngaletinto
kodwa funani umbuso khona tonke letinto leti lekatiko babethi ngiyadidzinga tiyawungetelelwa nini salofundza ke levesi lethu mzalwane ngaseKolosi. Uyalifonza Colossians 3. Nangabe-ke navuswa kanye naKristu, funani izinto zasezulwini lapho uKristu ahlethile sekudla saNkulunkulu. Funani tintfo tasezulwini, ngimtsanzelani lo mbhali mfundisi wami, ngimtsanza ngoba bese soyalandza ubona ufundza lamanye amavesi langaphasi bazalwane, uchaza letintfo lekumele ungatenti uze utshengise ukuthi wena ufuna umbuso wezulu, bese uchaza letintfo lekumele ube yinto uze ubonakalise ukuthi wena ufuna umbuso wezulu. Uyakulandza bazalwane, asesithatha nje 2 minutes ufunze fast kakhulu mzalwane. Nakekelani izinto zasezulwini. Nakeke tifuna nini tina. Uyabona ngathi uyashiqilela manje. Abangangivaka kahle labantu manje abafuna. Awuthi sengiphinze. Nakekelani kwasezulwini. Unakekela kwani mzalwane semhlabeni? Sikhathi sekutibuta lesi. Singafiki ma-Easters. Sikhathi Nkosi emhlabeni nginakekela ini. Ngithi teloya secretary wami lekangicocela ngayo ukuthi bebasebenza naye kuleni yakhunyana. Abenakekela kwakhe. Lokuthi wena yena. Wena unakekela ini. Ngoba sibitwe kule ndlela ngikuthi sinakekele sikufune sene njani sikunakekele ngonje mina ngithi understand umuntu athi umukele Jesu kodwa uyalofisela ufuna njani ngoba umukela Jesu kumele ucela ufune izinto zasezulwini. Ulova njani mthandazi wami? Ulova njani sondela? Impela kuphele nje la. Yathi ngihluleke. Yabazalwane kuyabekwa abantu abasebenzayo lapha abavuka ekuseni baye emsebenzini kodwa bangalova sondela. Mina nawe sina sisebenza. Kusho sondela. Uhleli umuntu 7 days uyaphela. Ngithi ngiphelile no 6 days basulahleli lapha lekhaya lakhe. Naka 7th day sokuhlela lapha endlini yakhe akaphumi. Utaphuma ka etitolo noma edolobheni. La ingaba ke mfundisi inenvo mine tendency nje lemfisa kuhlungu. Ngabe kunemgcwabo. Usathade lo mgcwabo. Sunday bantu bethu esondlweni. Athane ngikhonde kabili. Alikhiphe ngembaba aliqhwabe nengakhonde kabili. Uyamthanza? Nangikhonde kabili wena. Nangikhonde kabili. Hayibo, nkulumo yini? Noma ke awati phela wena amavimbela sento ucocela. Noma ke bathi utani nomfundisi. Indzaba ayisibato valivi. Kube manje baye bathi utana nginandzaba naloko. Kube manje bathi utanini bafuna ukuvalivi. Alikhipha umfundisi kufunakala sidlo. Imbele umfundisi mangaba khona ngiyabona ibandla liyacucumuka umfundisi bake sokuzama. So ke ube khona bese awusasenda isidlo. Ngaba cala nemphungu. Umfundisi akakethi. Akunikho lento lenhlejene umfundisi wakuphica lama dates ekude. Yeah.
Sengashona sisiphone. Funani. Nakelelani. Ushaya stamp uyagcizelela. Igcizelelo lenzaba abazalwane yekuconcentrate enthandweni yaNkulunkulu. Amen. Yekuconcentrate enthandweni yaNkulunkulu. Yekwenteni enthandweni yaNkulunkulu. Igcizelelo lenzaba yembuso wezulu yekuthi thina emaKristu ufuna siwufune lo mbuso. Sengisi unakekele. Sengisana njani? Inkosi angena la. Uyabona kunakekela kunakekela usho ukuthi bani example. Bani babona la kuwe nje sina Jesu. Yeah. Yabona ngiyamthanda umfundisi mani noma ngabe singaphambana kangakanani utamkhanza simayela nje. Hawu umfundisi usimayela nje. Awusangiswacelele. Ngoba sikhuluma indzaba leshubile nawe. Jesu. Asimayela umfundisi. Ubona ukuthi kunembuso wezulu la. Jesus. Kunjani? Nembuso wezulu. Nembuso wezulu. Nembuso wezulu. Broad smile. Amen. Unakekele. Mini labakubonako. Neke uthi uyakholwa kepha sotawuphiphi uyakulela inhlamba mzalo noma ngabe ucocela umuntu uthi phela bani wakhuluma wakhipha inhlamba ungaboyiphinza wena ngomlomo yakho. Ungabona njani? Uyathi ngamangalelwa umuntu wafakaza lapha enkantolo. Wathi wakhipha inhlamba lenkuluka ngisaba kuyisho judge lenhlamba. Ngathi nami ngisathi ngivule baba. Ngathi nami nje tamthi indleba dithingi kwena njani. Ngithi nakho nje sokuba le mfundisi. Ukhola kanjani wena? Uyahamba uthite ukhipha inhlamba jabulisa Sathane. Nganomnamo wakho. Lelo wageza ingadi. Ayisakhiphi phela lokubona noma ngabe ukuvenge umuntu wakurepeat. Uyagcina nje eswa uyathi uyamthanda mami uyabona usifundise kahle incwadi yaJude kuthiwa Michael bana Sathane bangasikhumbuza Jesu. Sibona ngicela umfundise umfundisi wami Jude, uvule ngale uthi ngevula Jude bese lingale le verse lapha eceleni eqhubu. Nalo. Mfundisi. Ngisho naMikhayeli. Ngisho naMikhayeli. Ingelosi lenkulu. Ingelosi lenkulu. Mhlazana abangisana naSathane. Mhlazana abangisana naSathane esikhumbu saMose. Akazange ayikhiphe. Akazange ayikhiphe inhlamba kuze amehlule. La kusho nje wathi inkosi yakukhalimela. Nakona kakusho. So I repeat njani wena ngemlomo wakho? We repeat. Wathi lo muntu ngiyesaba. Kuyiphinza lenhlamba nekayikhipha lo muntu. Ngathi nami mvane bani it's enough. Ama ngifuna kuyena kanjani? Kodwa ungcolisa umlomo wakho. Khipha njani into letha ungcolisa umlomo? Ngisho mnendwa loyivile. Akusho ukuthi saliphinza. Hamba utshela baba. Usithi ubuyibhabata inhlamba. Uthi yeyi wena. Uthi Sathane. Yebo. Ufuna hambe kakhulu. Naleka ngalathi lehlobo lenhlamba lelisoqalathi. Nakekelana. Unakekeleni lo mbuso.
lo mbuso wenziwe kunakekelwa unakekele kuthamoni angisaqhubha inthando yasathane yini ngento kanje. Amen. Amen. Inzaba ngumphefumulo. Inzaba yini? Ngithi tabazalo uma ufika ekhaya ngiyacela umfunze wonke ke baseKolose ngoba uyakutshela ukuthi naku uzogcina lapha kuverse 17 naku noma nje umfunze nje wonke ngoba bese sokhuluma nabantwana nebafatini yabona. Uyadisho letinto tekufuna tekunakekela. Amen. Amen. Uthi-ke lapha kuverse 3 asifunze ngoba phela nafa impilo yenu ifihle kanye naKristu uNkulunkulu. Ngobe phela nafa Impilo yenu eternity senafa empilweni. Uthi kulenye indzawo namkhumula umuntu lomzana senafa. Awufunze verse 20 Colossians 2:20. nangabe nafa kanye naKristu nakhululwa imfundzisweni yemimoya yemvelo emkhatsini nentiwa yini ukuthi iphile kungathi nisebantu baseveni nititobelelane timfundiso tekuthi ungakuphathi Nendiwa ungaphili kwangathi solo bantu nje bangede babona umehluko. Bangani bakho nje ababona umehluko. Baze bakugximisele maye uyajabula. Uyathi sibacela bathini? Bacela ukuthi wena lo awuphinza ubuye. Cha sikuyadlala konda kwekuthi. Kuyekela kwekuthi. Akudlala lento bacabanga Jesu wakho uyiweakling. Bacabanga nje impela enganamandla. Kanti lo Jesu nemandla ekunanjani na ekukunyomule emandleni ekumnyama. Ekukunyomule esonweni. Bathi babona ekuchubeke emalanga. Ube bese basho bathi wenda ngani? Wenda njani ngoba thina siyadama kuyasehlula. Ube bese sesibuyeni kulo Jesu. Nguye kuphela lekatana ukhulula. Ngithanzile inakhunjana umfakazi balomnye babe ngumlalela lapha kunakhunjana uthi lo fakazi uthi umfundisi Bhengu waphendula makushumayela umfundisi Bhengu inshubayela yakho ikhumbula kahle wathi buya kulo Jesu. Sonzela kulo Jesu. Wathi Jesu uhlala emkhathini. Uthi beyasemkhathini lapha elwandle webafunzi bakhe. Uthi esiphambanweni beyasemkhathini wani wetoni. Amen. Uthi yomkhanza emkhathini. Nawe ke awumngenise kuphi lamkhathini wakho. Wathi buya netinfombi takho ngoba usilona ngempela esontweni ngilosoma wena ngishayile isami yawo. Ngithe phafu uthi ngendlela sithi infombi into oyibuka emehlweni ngoba phela natural ngemahlweni ibheka phansi. Manje lokutanga into ngibe njani? Ngibuka emehlweni ngitshe ethi ngiyachanda uthi ngempepho uthi kodwa kwakuphela ngalelo langa. Sekathi Bhengu hayi buya sukuma. Udela uma ufuna kunakhunjana kumukela lo Jesu. Buya naleti infombi takho nalensani yakho kuta ngisho uthi ishiye. Buya nayo. Nalotshwala bakho. Lobunathi lebuya nabo. Buya nako konke nalabo bakho. Wena nje lengicela ukwende kuyo. Thani Nkosi, sengiyakuvalela lamkhathini wami. Ngiyakuvalela ngiyakulokha. Bese sothi gude mani nginika izindala zombili. Kulokuthanza kwakho ini. Tshwala. Nalensani yakho nalethi infombi takho. But nje ngiyacela ungaphumi. Uthi lapho ngihlukana takhona nato tonke leti infombi. Ngoba ngavalela lo Jesu lamkhathini. Wow.
naleti ntfo tami bengibheka. Wathi nje shaya amagama nje uthi ngiyakuvalela ungaphumi inkosi ngiyacela. Kwaba kuphendula kwami. Amen. Amen. Praise God. Amen. Sinanenkonzo bazalwane. Ngathi bathi ebusuku yi revival ivuselele.